Gimana na sa di kumaki itu mana rasa tu sa di masya nang kakripipi sa yang andray tanga sok. Gimana na hi? Agamana na. Ino ibang kalita mana ni jaga limewe ni mawi aga piso. Misa ni masuli bukay mana kakripipi sa andray aga gayawat kitabit kedua. Weh, beli bolok pa gaya itu manoko Melo kimatino-tino tanga so na. Oke, di ba pa na hi? Nasuro kis makabar kakripipi sa tanga sok. Misa makasuli bukay mana kakurur me jamay. Gimana na mawi lima dito nga jawitan na nga bapak na. Ito nga sa dito pe laki mo to na para sa rasa 5 4 nang kanu manyamang kuro Ay, kung katuman na ha. Kung manyamang mo asang iyan lagi na makasila da ni makaboy hi. Ay, do inira to nga nili makusang. Ang kato ha? Adiyo na ko ni matapo. Na ro ba semua pula na ro. Maka dia na umarip pakuwalay. Kehe. Ano? Oh, yun na tubasa. Dito ganyan pag-usala. Sama. Makan nggak kok ya? Iyalah. Tipis banget, gurih banget, renyah banget. Aja dia makan dah gurih renyah kerbano sing maruk tuh gimana mau nih tipi gurih. Wih, kaji peli agak menyaman na din tuh marasa lu mantap malu kemarin tak makwaru. Mukanya tuh pasti bawa Andre itu. Oh, makanya tuh ngapa aja sedih. Kalau ditungan mati pecah-pecahangan anak Andre itu. Itu nama kalau lama seding. Dede, melunrak na harus seding. Agak sih. Ay, motor roku.